Pozdrav moji dragi youtuberi i youtuberke, pozdrav svima vama koji me pratite. Evo mene opet sa vama večeras, danas, sutra, prepodne, ujutro, kako god želite. Kad god budete slušali ovaj audio zapis, ja želim večeras da vam danas, opet sutra, želim sada u ovom audio zapisu da vam predstavim još jedan sajt za internet zaradu koji je također proveren, a u pitanju je sajt Fan Slave. Ovako, kako ovaj sajt funkcioniše? Ovaj sajt funkcioniše po principu socijalnih i društvenih mreža, sajtova i YouTube pregleda, prijava i svega ostalog. Šta želim da kažem? Prvo što treba da uradite je da se registrujete na ovaj sajt. Kada se registrujete, a registracija je tako što ukucate vaše ime, znači pravo ime morate ukucati, korisničko ime sa kojim ćete se logovati na sajtu, morate ukucati vaš mail koji je povezan sa PayPalom, to pod obavezno, morate potvrditi vaš mail, ukucati šifru i potvrditi šifru i imat ćete da čekirate da niste robot, idete na create account ili napravi nalog. Nakon toga će na vaš mail stići jedan link gdje treba da potvrdite aktivaciju vašeg naloga. Kad to uradite, vi ovdje ono što radite sljedeće. Lajkujete Facebook stranice, da vam se sviđaju, znači. Na Twitteru pratite ljude, na YouTubeu dajete preglede, lajkove i prijavljujete se na kanal ljudi čiji kanal vam se ponudi i preko Google-a posjetite neki sajt, budete tamo najviše 15 sekundi, samo kliknete da ste otišli na sajt i to je to. Sad šta je bitno reći? Ne morate vi ovo sve da imate, Facebook stranicu, Twitter, Facebook nalog, Twitter nalog, YouTube nalog i Gmail nalog, mada to svi imaju. Ali što više imate, naravno veća je zarada. Ovo vam pričam jer je ovo provereno. I odmah da vam kažem, sve ovo što ja snimam, ja ovo snimam opušteno, nema nikakvih tajni, nema nikakvih prevara. Kad mi se upali cigara kao sad, ja ću da je upalim. Pa onda idemo dalje. Kako ćete se ulogovati na kako ćete vaš Facebook nalog, jer svaki od ovih naloga treba da povežete s ovim sajtom. Kako ćete vaš Facebook nalog povezati s ovim sajtom? Kada se ulogujete na ovaj sajt, na vaš korisnički nalog, ulogujete se na Facebook. I kad se ulogujete, znači, na vaš nalog na ovom sajtu, idete dole strelicom, opet ponavljam svima koji videa prate, me ovo snimam za pre svega ljude koji su slepi. Idete dole strelicom dok ne čujete Start Earning ili link i tu udarite Enter. Onda će vam se otvoriti vaš korisnički nalog. Naravno, Facebook ste već ulogovani, sad pričam prvo za Facebook. Idete dole strelicom dok ne čujete Connect with Facebook. Napomena, najbitnije je da imate profilnu sliku na Facebooku i minimum 20 prijatelja. I kad odete na Connect with Facebook, otvorit će vam se Facebook stranice i Facebook će tražiti da dozvolite tom sajtu da se poveže sa vašim Facebook nalogom. Vi to uradite i rešen problem. Taj posao ste uradili. Onda idemo na Twitter. Na Twitter morate da imate profilnu sliku i minimum 5 pratioca da biste također povezali nalog. Isti je proces kao u prvom slučaju, isto morate biti ulogovani na Twitter nalog. Što se tiče Gmail naloga ili Google naloga, tu ne morate biti ulogovani, isto idete na Connect i on će vam tražiti da donesete korisničko ime i šifru od vašeg naloga i naravno tražit će vam da dozvolite da se poveže vaš Google nalog sa sajtom. Isto važi za YouTube. Ako imate YouTube kanal, idete Connect with YouTube, ukucate korisničko ime i šifru od vašeg YouTube naloga, kanala, kako god, i sad ste povezani sa svim što imate. Ako sve to imate, ja imam sve to. Sad, kako to opet funkcioniše dalje? Svaku noć u ponoć dobijate zadatke na Facebooku, na YouTubeu, na Twitteru.
Lako je, verujte mi, lak je interfejs, nemate nikakvih problema. Recimo, izbacim link za neku Facebook stranicu i ispod piše koliko dobijate kredita. Isto tako, odete dole, imate sledeći Twitter, link da nekog zapratite, isto piše koliko dobijete kredita. E sad, ti krediti se dele na pola. Znači, ako je to 1,5 kredit, to je znači 1,5 cent, vi dobijete, znači, boga mi, matematika mi slabija strana, 0,07. Znači, to je negde tako, otprilike. Ali, najbitnije je da na ovaj sajt što više ljudi dovedete i onda oni rade i svoj posao i rade za vas. Vi da dovedete 20 ljudi na ovaj sajt, vi ćete zaraditi za mjesec dana 100 evra. Minimalna isplata je 15 evra. Ja ću u opisu ovog audio zapisa ostaviti link za prijavu, pa ako voli nek izvoli, nek se prijavi i neka proba, neće zažaliti. Evo, ja sam već jednu isplatu odradio, dobio sam 15 evra i što je najbitnije, da ne morate da podnosite zahtev za isplatu, nego čim skupite 15 evrića, oni vas pitaju da li želite da vam se to isplati ili želite da nastavite dalje. Moja preporuka vam je da čim skupite 15 evrića, uzmete to, ako možete, ako želite. Jer nikad se ne zna kad sajt može se ugasi i sve pare propadne. Eto, toliko od mene za ovaj audio zapis, pa se čujemo neki drugi put i pričamo se. Ovo je sve ukratko, naravno, ko želi da mu objasnim nešto detaljnije, može da me kontaktira na moj Skype dalibor.83, može da me kontaktira na moj Facebook Dalibor Drazic i može da mi piše na mail dakisa2i@gmail.com. Pozdrav svima.